ko abayumbi bakaze, gusa imbuga nkoranyambaga muri iyi minsi zakaze. Nabonye abantu baba bakritika kuri biriya Apostle Paul Gitwaza yavuzeho, bijanye n'imyambarire, bijanye n'abasore gutobora amatwi. Mu by'ukuri biriya byo nanjye simbisha. Muraho neza, ndabasuhuje mwese aho muherereye, nizere ko mumeze neza, nanje meze neza, ndakomeye, ndashima Imana. Twari tuburanye ariko turaho, tumeze neza kabisa, nta kibazo, ibintu biri wanene. Mwari mumeze mute se? Tuje abakunzi banje mwese mudahwema kudukurikirana uko bukeye uko bwije, turabana umunsi ku munsi. Thank you so much kubakoze subscribe, thank you. Namwe mutarayikora ari ubwa mbere mugeze hano, mwayikora tugakomezanya. Mumeze mute se namwe? Akabeho kabaye, akavura kaguye, birere byifashe bite? Ndamukije abantu bose banyandikira inbox bakambaza meze bite, kudakora kutaduha video, vipi Thank you so much abantu mukuma mukanyibutsa, muri abafana beza, muri abakunzi beza, munyereka ko nasinziriye. Ese mu by'ukuri igisirimba gisigaye gisirimbwa nicyo mu rusengero, nicyo hanze, ni umwuka wera, niki? Oya muzoduha amakuru abantu muri Burundi muziranye n'uriya, ngo nasomye kuri ntuze niba ari flyer niba ari sinzi, iriya flyer bari bazanye yabo ngo ni Great Lion, mbese ni intare, niba ari intare nziza tombaza ikanisa karakubita amahene bakiriki babonetse noneho bamusimbura pe. Ariko murambo bari kuvuga kiriki kabisa, uriya muntu ararenze. Biriya bintu ndibaza ko atari byo mukarisa mu by'ukuri. Abantu mukurikirana social media, biriya bintu ni ngombwa, biriya bintu birakwiriye mu rusengero mu by'ukuri. Ko abayumbi bakaze, gusa imbuga nkoranyambaga muri iyi minsi zakaze. Nabonye abantu baba bakritika kuri biriya Apostle Paul Gitwaza yavuzeho, bijanye n'imyambarire, bijanye n'abasore gutobora amatwi. Mu by'ukuri biriya byo nanjye simbishikira 100%. Ntabwo ushigikira umuhungu gutobora amatwi, abe n'abakobwa ibyo siko bivuga cyane, sinovugira hejuru ariko biriya bintu yavuze ni ukuri kuzuye. Abakobwa, abadamu gusengana amapantaro ntabwo ari ubusirimu, ntabwo ari bwo busirimu, tuba tuvugisha ukuri. Ubu nyine ibintu bisigaye bivugwa, biteraho komanteri nyine ugasanga abantu babirakariyemo, ariko mu by'ukuri ubusirimu si ugusengana ipantaro, si ukuza wabunuje magana pasiteri, ariko yavuze ukuri kuzuye. Abasore bacu basigaye batobora amatwi ngabo bakaza n'amapantaro bamadushyira mu ikanisa, kandi bagafata ijambo, kandi bagakora imirimo isanzwe nk'iy'abandi bose. Biriya bintu nanjye simbishyigikiye, I agree 100%. biriya bintu ni ukuri. Ese icyo mbaza njewe ku badamu cyangwa se ku bakobwa, amatwi yo kuyatobora ni icyaha? Mutandeba gutya ndera ndaje kuvuga ngo aratoboye, nanjye naje nyine nabiganye, dore izanjye ziri fake. Mwabonye muje kuvuga ngo siko haya bivuga kandi nawe yambaye, dore yewe ni imitako gusa bya fake, ariko amatwi sinyemera gutobora amatwi.
uvuga ngo se ntiwemera gutobora amatwi amara ukabyambara iki? Ni ukujanisha ka pinki na ka pinki gusa, ariko ntabwo ari ikindi. Iyo biratsinza nzemera, mu by'ukuri ntabwo mbikunda, si ibintu byanje pi, si ibintu byanje, abanzi barabizi ko biriya atari ibyanje. Rero guys, imbuga nkoranyambaga noneho hashushe, aho nibavuga ibyo mu makanisa zashushe, ibintu byose byabacanga moto zakazi kabisa. Ariko abantu tugende tumenye ibikorerwa mu itorero, tugende tumenye ibikorerwa hanze, ibibera mu rusengero bitandukanye n'ibiri hanze. Hari ibisirimba wosirimbira umunezero w'Imana, akaba nibyo wosirimbira umunezero hanze usanzwe, ko biriya sinibaza ko ari umunezero ari kumukoresha biriya, mu by'ukuri tuvugishije ukuri biriya bintu mwebwe mwabonye ari byo, ntabwo nibaza. Rero tuba dukora ibintu biturimwo, dukora ibintu bisa neza, abandi nibabibona bashime, bavuge ngo biriya bintu birasukuye, tuve mu matiku. Ndabona nyine byarakaza amatiku ngo niyo asigaye acuruza. Ese kera kose aya matiku ataraza abantu ntibavugaga, ntibakora ibindi bintu bizima? Ni ukubera iki dusigaye twumva ko amatiku ariyo asigaye akora gusumba ibindi byose? Please please, tugende tuve mu matiku, mu magambo y'amanjwa, tuvuge ibintu byubaka, tuvuge ibintu bigira akamaro, ibintu bifasha abandi bantu. Ibintu byo gusenya, ibintu byo gusebanya, ibintu bidafite cumi na kabiri tubivemo. Yewe cyane cyane muri Kenya bwo ndagira ngo niho ubucuruzi bwabaye bukabije, ibintu ngaho none ngaho ejo. Mugende mugabanye please, mugende mugabanye. Nabonye mwarashizeho n'amategeko n'amabwirizwa, mugende mubikurikize, atari uko bizica benshi. Mu by'ukuri biriya bintu by'amatiku bigende bigabanywe kuri social media yacu, mvuga yacu ni community yacu. Hari ibintu byinshi bidakwiriye nsigaye mbona muza gusubizanya, ngaho umwe navuga undi amusamire hejuru, ibintu sinzi bidasobanutse. So please, twiheshe agaciro, twiheshe ishema nk'uko twari dusanzwe kuva na kera kose. Turi abantu dufite igikundiro n'Imana yarakidusize. So tugende tuve mu matiku, tuve mu bintu n'abaseri cyane, tuve mu bintu bidashimishije, dukore ibintu biri on point, ibintu bisa neza, dukore entertainment nziza, entertainment iryoshe. So mukomeze mudukurikirane, mukomeze mubane natwe umunsi ku munsi. Ku batakora subscribe, please, just this is your time to do subscribe, tukubite ibihumbi 4 5 bigere. So thank you so much.